chariche a charstin. Ha mi glé cínseach go bhfuil a bhór cúteachibh a peperneach a ceannach sa lévig údacin nat fethe. Is go dearibh bí fioinachibh peperneach a ceannach go lail. San leis an írí na hami a cínsegéibh gotá go bhfuil a gléad darugh peperneach a lévig. Sealah inis an seo. Ha a cho bhór is cho daribh rí a clachig is hanna sanas an díadach a tútse mamach. Ha a bhór rúmta is han cládú díadach a dal a fiach na coracin acit. Ma ha seo de pepper a dal an an pepper neach, co viet dúlach a how dal an san gach pepper gach la. Nisha get a han out of seo a dal sias, mar is megan gave an bican minutchin, Chanel dien na chel bui ubesach a rarinjach. Co viet crev a has a likel gus an pepper seo a yen of a harstin. Mealchin chaninse, lis chmor sa hae. Ha seo a fallaf le arinach fig behe, agus cúideach a curvy blache crunne. Sé cev a haun. Sé cev a haun cúideach seachnach elna duine ha ceannach ag na pepnin seo lévig a hula cal haunte. Léviat cean nech na ga, article na ga, is nurshin sa vin leis. Han triplich ila hakem le pepnin nech, a vui a hake biach gavor lui. Ha duine smenig gewellen iri na haun a hula cal heit lévig, a gevel seo kerstach arstin. Vedi si vi kientsach na ge. Ma chaite sin pepin na nech wat tuv politikach, vedi sin a feikin gewel klinig politikach bóraun. Leis an seo ha mi a kielachig, gewel pepin nech animal is an vi tursteich do ein tuv politikach, is ag an naam a cursius in tuv ile. Ma chaite sin idden tug an Westminster, va ceher jan prief pepin nech a cur teich donatorian, an Daily Herald, an Express, an Mail, agus an Times. Shall idden du ta hachar. Hur natorian is day. Jay has seo a yíse gave. Cúideach an an alapa ha jéspit mór $1 durst, a hub nio eisimalachig. Han a pepper an telepanach agus an Herald a negi nio eisimalachig da alapa. An bechorgain a vi critchin Jay na haid gra. Na bechorgain a vi dianav na inchin an hain an art. An bechorgain a vi critchin Jay han a tabloids gra. Chaniel cal ante ach scaniel, gosti, fahanin agus briakin. Urin bi bican neach an awn, ach a seo ule miskitse is jack le in scutal ha seo. Coan sa leb a ha fall of le co. Haskilach aan mi in kleisiche va a choricin an in EastEnders na Hollyoaks. Chai posh's becks feichin an in Lidl's a cannach ag binliners na rútigin. Hor yon jarste charstin. An seo a hans na inchin in a vod hlui. Gumi orsnach she is en a tabloids a ha kurstin aun. Rupert Murdoch a charstin. Ha mi glé cínseach go bhfuil tárach a bhealach an tanam seo. Ba esin stúdiche News International is sound leis a hansan. Jéva mi raia mi ein scaniel, gosti, fahanin, briakin agus scutal a ríiste charstin. Jamie ein éikid agus fáil. Ha Rupert Murdoch agus a bhac fó chasage gun ráitin sas an in far chluis. A géisteach isteach go mílegal rí phone calls a bheith duine animal agus cútarmach. Fiús duine abhasteach a bheith nachgin ans den neachgin. Han polish a gra gun jaach fasgad och ciat duine an hat mar a channa siat. Éikid agus fáli charstin, agus ha duine san bí a ha canachis na peptin seo brosnach ig. Smenigib inis cúideach in a duine ha nachgin ans na tabloids. Hanyalit gun ishigaib agus hanna pepperin a gragan the rain at rutin gledonna, agus hanyal to rain cal eachid. Na cal shaw dirach uvzach. Kimmer a hanna duine shaw a farachgin a charstin, agus fuse machina and nourish a cunian in the rutin a chai ramayain. Hai jean of cron board in a bainachke, dirach her son pepper nech a reik agus prohitianu. Agus Cursana bhí sin a lévig na briacan seo nuair a had rutin mar an éitir líon ann.
Halarach lín BBC News syr yn asgu don y hwle dwnia, is hynnyw briag no clynig politicoch rhifi feich ginawn. Chaniel dynia son pepper nech sy'n bi y leifig mae ha fe machga peg ar y son, ag is haich o simpli di sin. Ha fioen jan y pepper nech a tuk sin sio, yn Guardian mar eisiau pled. Ha yn pepper sio a tuk sin, gyfel yn stat a han y pepper nech gydrast, Nach Ellen staat han en pepper nech yn drast o lias na siar. Agus mar sin, haid smentin gecwrdamach a cwrd na pepper i'r leina ag stat na pepper nech gwlygulir. Ha chreit mi gyda fiach gahawn? Princess Diana Charstin. Chai y marafig Scarr pepper nech a giri jalaf. Eiked, fol, agus myrsht. Ans yn sŵlen acamse, halan pepper nech gyririf shachit. Tap lever son a geistach.